Ekipa, pozdrav, evo ne znam jeste vidjeli, ali AliExpress ima super akciju, ne znam koliko će dugo traje već neko vrijeme, ovo mi je već druga narudžba stigla, znači 3 stvari za €1,90, sa poštarinom za Hrvatsku, sa PDV-om uključenim. Znači, ne možete izabrati bilo koje 3 stvari, već 3 stvari s popisa, većinom su to onako neke sitnice, ali vrijede, definitivno vrijede više od €1,90. Evo u ovom paketu sam naručio nekakve kao Lederman, univerzalni, multifunkcionalni alatić, nekakvu svjetiljku za objesiti na ključeve i jednu svjetiljku, zadnje svjetlo za bicikl. Pa evo danas je stiglo pa ću vam pokazati. €1,90 znači za 3 stvari, ali samo za nove korisnike, što naravno nije problem, ja nisam novi korisnik, ali napravite si novi e-mail, možete na temp e-mail ili negdje, napraviti privremeni mail, samo e-mail provjeravaju, napravite si novi account i na mobitelu, znači opet imate 3 stvari po €1,90. Kad uđete ovdje, sad pošto sam već naručio s ovog akaunta, sad su tako oko €1,87 jedna stvar. Ali evo sad ćemo napraviti novi account, prijaviti se, pa ćete vidjeti da je sve po, ne znam, 63 centa koliko već. Ali evo prije toga da otvorimo paket da vidimo kako izgledaju ove 3 stvari koje smo sad dobili. Evo, dođe sve u jednoj vrećici. Šta imamo prvo? Evo ova keychain light, lijepo zapakirano, punjiva lampica, dođe USB Type-C kabel mali. Evo, fora je, znači ovdje se puni. Ću fokusirati. Ima gumeni poklopčić. Ovdje onda vodootporna. Ima ovaj klip za prikačiti na privjesak, ima otvarač za pivo ili sok, šta već, ima magnet i gdje se pali ima par razina svjetla, slabije i blic, znači jako, slabije i strobo. Super. Ovo je metal, ovo je plastika, magnet. Vidimo što je još došlo. Zadnje svjetlo za bicikl. Lijepog dizajna nekakvog, okruglo, šta je to? Evo ga. Kako izgleda. Znači isto je punjivo, ovo je micro USB, onaj stari kabel, starih mobitela. I evo ga, vidite kako svijetli. Blica. Treperi. Ne znam jel možete vidjeti. Zanimljivo, uživo izgleda crvenije ovdje, možete vidjeti na ruci. Fore. Duže držimo da ugasimo. I zadnja stvar. Ovaj alat. Stvarno je mali. Praktičan. Ako je imalo kvalitetan. Wow. Izgleda solidno. Znači male kombinirke na oprugu. Rezanje žice. Malo je podmazan, mastan. Probamo jel može prerezati žicu. Evo imamo ovdje nekakav kabel punjača. Sasvim dobra.
reže kao ništa. Super. Kako još ima alatke? Kako se vane? Ovo je ovamo plastika nekakva. Ne znam je li ima neki mehanizam. Ovo je nekako šilo, nije baš oštro. Mali odvijač, otvarač za pivo, još jedan odvijač. Mala pila. Ne znam, ovog možda otvarač za pivo, zanimljiv. Vamo imamo nožić. Pa, čini se nije baš oštar, ali može poslužiti za otvaranje kutija, ali naravno možete ga i naoštriti. Šta još imamo, da ovaj vratimo. Turpica. Križni Philips odvijač. Čini se ok. Zanimljivo ono, za 64 centa. Ne čini se tako loše. Evo kažem, nije loše. Evo znači, ako ste već kupovali preko AliExpressa, ali želite ostvariti ovaj popust od €1,90 za 3 stvarčice, napravite si novi account, znači obrišite AliExpress, ponovo ga instalirajte, pa ćemo se prijaviti, to jest napraviti novi account. Evo kao što vidite, sale 3 for 199, znači stavio je u kunama, znači u starim kunama ima i slušalice, torbice, svašta, mikseri, sve po 4,60 kuna, to jest, samo da se prebacimo na eure, očito niko nije obavijestio AliExpress da nemamo više kuna, znači evo euro, svaka stvar je 62 centa, stvarno ima hrpa. Napravit ćemo sad novi account da možemo naručiti. Znači, idemo na profil. Znači, nećemo ništa od ovoga. More options. Znači, nije Amerika, već je Hrvatska. Opa, neku rekao, kako sam to kliknio. Croatia. E-mail ćemo izgenerirati, potražite na Google temp e-mail, evo ga, može tempmail.org, on vam napravi novu e-mail adresu koja radi neko vrijeme, dovoljno da potvrdite, ili si možete napraviti novi Gmail ili nešto, ali komotno možete koristiti privremeni mail jer vam poslije on više ne treba kad jednom naručite, treba vam sad samo na početku prilikom registracije, kad jednom naručite onda više ne treba. Evo, stavit ću nekakvu zaporku. Agree and create account. Znači na e-mail će doći sad kod. Evo sad ovo su novi kodovi. 5130. Znači, to mi je ostalo nešto testiranja. Verify email. I evo ga, znači sad imamo novi account i možemo znači naručivati. Znači AliExpress provjereno, neglavni shipping adres možete upisati, uvijek istu, ni karticu, doslovno samo email gleda. I evo ga, znači sad kad uđete ovdje piše 0,66 dolara za 62 i sad samo dodajete znači stvari koje vam se sviđaju.
Evo, recimo punjač, ne znam, nekakve četkice, evo ovaj OBD za auto, recimo, stisnete plus i dole piše MyPix 1, 62 centa, morate izabrati 3 stvari i onda možete naručiti, evo recimo ovu lampu, evo recimo ovaj sat. Ja sad idete na checkout i kažem dalje normalno naručujete, evo sve ukupno je 1,86 €. Kažem super stvar, kad jednom naručite onda cijena skoči, akcija stalno traje već dugo, bar 3 mjeseca, ali kažem već sam 2 puta naručio, stvari su došle, nije bilo nikakvih problema. Kaže, nema tu nešto sad ekstra skupo, ali ovako sitnice koje možda ne bi nikad naručili da koštaju 5-6 $, ovako za 62 centa stvarno nije loše. Evo, to je to. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod YouTube videa, ali ispod članka na blogu. Zapratite me na YouTube, na Facebooku, pretplatite se na newsletter na blogu i to je to. Lijep pozdrav!